Om kulun patu kiyang bertanya Tuai manam semahi Moga si domangku lak tekarya lang pahiku Aksamo tunok lang langku Ane nagih sing mepilih wireh dikenehe pamrih Ane campah ketepak ngaya bani nolak pasti kalbenya Yen bergaul di sekala liung ngelahnya mebraya Yen bergaul di niskala budak kala ngupingin kaden betara Bias tunduak memantra konden karuan demenin betara Nesu jadi kesenengan boyo ulian miring pikayunan Apa sujatine tolik nuga beratene jani alih Mekejang orang man pewisik ajaknya mepayu saling dengkit Kuno belok ke walus radolan patilas Mungkin suwe kelawam baki Mangke wenang itu menadijan panggul mandi Mengaran sangkul putih Yen bergaul di sekala liung ngelahnya mebraya Yen bergaul di niskala budak kala ngupingin kaden betara Bias tunduak memantra konden karuan demenin betara Nesu jadi kesenengan boyo ulian miring pikayunan Apa sujatine tolik nuga beratene jani alih Mekejang orang man pewisik ajaknya mepayu saling dengkit Bias tunduak memantra konden karuan demenin betara Nesu jadi kesenengan boyo ulian miring pikayunan Apa sujatine tolik nuga beratene jani alih Mekejang orang man pewisik ajaknya mepayu saling dengkit Melahang malu melajah Pangset kentawan pedang lemah Pang tusing elah
Pangtu sing campah, pangtu sing paling carleak ojo lemah, sing nawang kangin kau solah ing andangan yu cek cara anak dudu. Segenep nawa sastra adungan malu dadi kelawan bisa Pangtu sing ngajuere nguncarang japa mantra pang sing ngalih petara nemu kale pang sing pepelajaran anggun ajuma-juma mekade dadi budu-buduhan pakaiane sarwa poleng apa ngena paling aing saru tetek kelawan sing nawang bebedak poleng tuturne paling aing apa ngena paling wani bani negat di pengulung setre ngundang sekale ning skala melahan mandra belikat bicara di pengulung setre ngundang sekala skala melahan mantra pelikat bicara singkan di pesukodoga segenep nawan sastra adungan malu dadi kelawan bisa Pangtu sing ngajuere nguncarang japa mantra pang sing ngalih petara nemu kale pang sing pepelajaran anggun ajuma-juma mekade dadi budu-buduhan pakaiane sarwa poleng apa ngena paling aing saru tetek kelawan sing nawang bebedak poleng tuturne paling aing apa ngena paling wani bani negat di pengulung setre ngundang sekala ning skala melahan mantra pelikat bicara singkan di pesukodoga bani negat di pengulung setre ngundang sekala ning skala melahan mantra pelikat bicara singkan di
tangkil ne mangkin wenten ne jagi lungsur titian nakenang indik keberbahan ring pakubon swece ide tedun ngemi caya tiangi cuma sakit-sakitan muntah dewek tan kingetan usan ngajeng lawan dugas megibung di Banjar titiang jagi nuna sang penawar hepatitis takonang di Bali ye kone amat bebayi sekale ni skale ruwe binede jero balian patut ngardi rahayu jero balian tanda dos ngadu-ngadu umah bakadu meroban masih tiangi cuma sakit-sakitan muntah dewek tan kingetan usan ngajeng lawar dugas megibung di Banjar titiang jagi nuna sang penawar kena hepatitis takonang di Bali ye kone amat bebayi sekale ni skale ruwe binede jero balian patut ngardi rahayu jero balian tanda dos ngadu-ngadu umah bakadu meroban masih takonang di medis ye kena hepatitis takonang di Bali ye kone amat bebayi sekale ni skale ruwe binede jero balian patut ngardi rahayu jero balian tanda dos
mobil mewah di jalanan. Nake ngaden nengelah sing tain kuangan. Makane di restoran, hidup sing ada beban, sing tawang kidat nih bemepudutan. Ulian untuk dekan mekengan, aget lacur mekejang sube peduman. Yen dadi tutagi mekejang dot anake sugih. Yen dadi tunas mekejang nolak dadi nak tiwas. Intine jani seger gen tunas, demasik engsap nuna sugih apedik. Yen dadi karyawan penyakit 2 bulenan, uyah jahe jemakang togo sokang, pasti lakar ilang. Yen dadi pebisnis penyakit ne kritis-kritis, ngubar dokter ngubar balian, pemicune 2 penyakit bulanan. Negang bedik penyakit ne masih cenik, negang gede penyakit ne sakit gede. Untuk dekan mekengan, aget lacur mekejang sube peduman. Yen dadi tutagi mekejang dot anake sugih. Yen dadi tunas mekejang nolak dadi nak tiwas. Intine jani seger gen tunas, demasik engsap nuna sugih apedik. Yen dadi karyawan penyakit 2 bulenan, uyah jahe jemakang togo sokang, pasti lakar ilang. Yen dadi pebisnis penyakit ne kritis-kritis, ngubar dokter ngubar balian, pemicune 2 penyakit bulanan. Negang bedik penyakit ne masih cenik, negang gede penyakit ne sakit gede.
cotek sambungin layu mekejang kotek tutur ngelantur nuturang empukan milu nuturang suargan jag paling tahu netiang buka mebalik wayang nenuturang cupa ke suarga satwa-satwara ada konden karuan saja sebatas order apang enyak ada kande pengenah ne paling bisa yen mula saja demennya tua lan satwa yang apa ne seken ada suut monto megarang empugan suut nyatuang suarga beswayayan beserem rai yen ento terus budang badingan anesakan kena hang jani apa nilai kerjakan buin mani pangedusing tutur ngelantur hidup mati depang widine ngatur satwa-satwara ada konden karuan saja sebatas order apang enyak ada kande pengenah ne paling bisa yen mula saja demennya tua lan satwa yang apa ne seken ada suut monto megarang empugan suut nyatuang suarga beswayayan beserem rai yen ento terus budang badingan anesakan kena hang jani apa nilai kerjakan buin mani pangedusing ada peragan itu bang suarga kerjakan mani hidup mati depang widine ngatur
jalan hidup meletu sing keneban, bisa betenan, bisa masih beduran. Kedek metimpal ngeling, liang metimpal sebet. Mekejang pasti tain bakat rasa yang liang sing tadi uber sebet sing idang lidit. Mekejang misi seenu hidup di bumi. Kadi pemargi surya nyunarin bumi. Dina meganti pedang lemah pasti misi. Lemah tusing jelung sud sabar pasti luung. Kopi metimpal jajan yen rejeki tusing lakar kijen. Anteng restitik nunas icering yang widik. Sabar ngarepin gegodan, pasti ada pejalan. Tetep percaya kekening rua bineda dina nebing mani. Pasti lungan teken jani. Yang sing tadi uber sebab sing idang lidit. Mekejang misi seenu hidup di bumi. Kadi pemargi surya nyunarin bumi. Dina meganti pedang lemah pasti misi. Lemah tusing jelung sud sabar pasti luung. Kopi metimpal jajan yen rejeki tusing lakar kijen. Anteng restitik nunas icering yang widik. Sabar ngarepin gegodan, pasti ada pejalan. Tetep percaya kekening rua bineda dina nebing mani. Pasti lungan teken jani.
petagih kal belian ulian susuk uling arsoplan restoran lu ke salon beli macaki bererongan apa tagih asal bisa gen orang nanging jani gerik ulian keadaan jiwa dagang meronta besu dadakan mobil nepidan sai-sainya bewisatawan jani meririk di jalan ngabedagangan ipidan sing taen tuyo jani nyak ajak medagang telu desebet lu nak ngekejang padu nyetil magai di kantoran jani dekil uyak meapian deme seselan dua pangidang bertahan dumadak ye ekonomi ne buin normal lan ke salon pulang buin perawatan nanging jani gerik ulian keadaan jiwa dagang meronta pesu dadakan mobil nepidan sai-sainya bewisatawan jani meririk di jalan ngabedagangan ipidan sing taen tuyo jani nyak ajak medagang telu desebet lu nak ngekejang padu pidan nyetil magai di kantoran jani dekil uyak meapian deme seselan dua pangidang bertahan dumadak ye ekonomi ne buin normal lan ke salon pulang buin perawatan ipidan sing taen tuyo jani nyak ajak medagang telu desebet lu nak ngekejang padu pidan nyetil magai di kantoran jani dekil uyak meapian deme seselan dua pangidang bertahan dumadak ye ekonomi ne buin normal lan ke salon pulang buin perawatan sing ngelah
bas nekal jakan masih telah sebengi cara bebodoh kalah kenkenang kebang pejalan ngetewang pengeng meuleh-ulehan pepesan Juma mekuli kapa-kapa nglasimpenan masih telah gedenan pekewe alian-aliane suka rasa singidang mekena ngitung nekal jakan ngitung maya hutang mekejang kenang sekaya sing karuan aneh ngai tiang jani uyang-uyangan sing ada apa sing ngidang ote tiang sing nekang sekaya jaga pragat bengong sing ngidang ngomong sing ada seluk di kantong semangan nyusuk kang pipis satusan kepedeng masih seduang tali kengkenang sing ada pemasukan penelah aneh kencang sebilang wai pesan Juma mekuli kapa-kapa nglasimpenan masih telah gedenan pekewe alian-aliane suka rasa singidang mekena ngitung nekal jakan ngitung maya hutang mekejang kenang sekaya sing karuan aneh ngai tiang jani uyang-uyangan sing ada apa sing ngidang ote tiang sing nekang sekaya jaga pragat bengong sing ngidang ngomong sing ada seluk di kantong semangan nyusuk kang pipis satusan kepedeng masih seduang tali kengkenang sing ada pemasukan penelah aneh kencang sebilang wai
Ulian nge-like ngomenin postingan, lantas messengeran WA-WA-an, saling perhatian. Bilang awai ngai kena he uyang makita tiang mengelang, kanti tunangan sing bakat runguang cara jelekan kalah cegegan. Maka siap kaget yang agak sing lah riwayat jantungan, kapok jang nyesel yang bisi tunangan bakat sudi ne cara syahrini foto mebikini. Ternyata ceki kulian aplikasi ane mokohnya kata dilangsing, yen nepuk nak langsing pasti ngae pusing. Ne cungu bawak ye dadi lanying ne mua pure mih radu ngeri. Kenalan tiang di Facebook, ulian nge-like ngomenin postingan, lantas messengeran WA-WA-an, saling perhatian. Bilang awai ngai kena he uyang makita tiang mengelang, kanti tunangan sing bakat runguang cara jelekan kalah cegegan. Maka siap kaget yang agak sing lah riwayat jantungan, kapok jang nyesel yang bisi tunangan bakat sudi ne cara syahrini foto mebikini. Ternyata ceki kulian aplikasi ane mokohnya kata dilangsing, yen nepuk nak langsing pasti ngae pusing. Ne cungu bawak ye dadi lanying ne mua pure mih radu ngeri. Maka siap kaget yang agak sing lah riwayat jantungan, kapok jang nyesel yang bisi tunangan bakat sudi ne cara syahrini foto mebikini. Ternyata ceki kulian aplikasi ane mokohnya kata dilangsing, yen nepuk nak langsing pasti ngae pusing. Ne cungu bawak ye dadi lanying ne mua pure mih radu ngeri. Kangwang je hidup ngajak pelilo,
Biastun dewek beli sing keren lo. Nek penting beli seken ngajak ilo lo. Denyen lek pesu ngajak beli lo. Mare penampilan beli biasa lo. Ne penting beli saja terus neken ilo. Beli sing cara muani lenan yen pesu mewah ngenang nganggon payasan. Nanging tresnan li sujati tekening ilo. Bedek singkal dewek beli menduakan cintamu. Percaya jeken beli biastun beli tunelu. Kuang lebih dewek beli masih nagelah ilo. Sujatine blidot nutang ngaju mang adi di Facebook ngisi lebay cara timpal-timpale. Nanging sayang beli pusing bisa lo. Lo denyen lek pesu ngajak beli lo. Mare penampilan beli biasa lo. Ne penting beli saja terus neken ilo. Beli sing cara muani lenan yen pesu mewah ngenang nganggon payasan. Nanging tresnan li sujati tekening ilo. Bedek singkal dewek beli menduakan cintamu. Percaya jeken beli biastun beli tunelu. Kuang lebih dewek beli masih nagelah ilo. Sujatine blidot nutang ngaju mang adi di Facebook ngisi lebay cara timpal-timpale. Nanging sayang beli pusing bisa lo.